لباجار قامشلوی اف 16 سالن گو خطا کورنیش جه خواه نهاتیه گوهرتن. لی دوی هفتیه ده ریل ولاتیان و تکسیان اهات گوهرتن پشتی بریاره که جریو بریا و گوهستنی و اف یک بو جه نرازی بونه لبا آجویران. عبدالله آجویره که لسر خطا کورنیش دینارینا ویده گو دستیا و گوهستنی پرزگیره که کولانه که بریادن و تچار سری چه نبو. لسر بي خطا كورنيش اب 16 سالة ما لسر بي خطيت شغلن واب خطا ما جوهرين اني بيدري قالك تعدى بي لما هات موقفي بيدري ايه سوكي حياني تمثال راكبه منما مرسوار دبن وجمفرقه خليجي حياني سوكي كسنما تي مرسوار دبن چند راكبه جي تمثال بي حياني مفرقه مسار او تنه مرسوار دبن وبالنسبه لك ازميره اب سياري خصوصي كشابات سكنين اللي بيدري برا راجبا سياري خصوصي بيدري وشارعي بالا بكن وين سياره ازمه نامينه وازمه بديلا بي شارعي كتي سر شارعات ده لآلیه که دن هن ولاتی جوان اف امرا گوتن گوان بوی گوهرتنا مزن اهست نکرن. لا دي مشكلتنا خط او خط ومسافته ومسافته يعني شنكار دور شنكار نزيكت وكذا مجرد انه فترات سوار بنا سياري او ولو أزمة قال لك هي لأنه سرابيس هليليك نفس ساري ریوبری و گوهستن محمود شیخ ظاهر لباجار قامشلوی سدمین سرکه ین گوهرتنا وی خطه و هاشی روفت که. راستا رخنن ولاتيا هنا رخنن شوفيرا هنا دبي برم فقرن وكبري هالو امجي وك مجلسها سير دمج ومدانية قابل للتعديل وقت يقوم بين نبر جواندية ملته نبر جواندية الشوفيرا و كاري واصلا بكبي دمي بوغارين لي اما ام ناكر انها بوغارين حتى قو ام سلبيات وايجابيات في بروجا خوا ام درنخني يعني لگور ریوبریا و گوهستن گلک خالن ایید ناوروکا و بریار دهنه و انجامین وی دروژن بیده و بهتر خویا بکن. اوین شخموس وان اف ام قامشلو.